Muraho neza, murakaza neza kuri Menya Byinshi. Uyu munsi tugiye kureba imikino 10 ikunzwe cyane ku isi. Niba ukunda ubumenyi, kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa na video nshya. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukino witwa golf. Ni umukino ukinwa n'abantu benshi cyane ku isi, cyane cyane muri Amerika, i Burayi n'Ubuyapani. Aho hantu abantu bakunda gukina umukino witwa golf. Uwo mukino niwo dusanze ku mwanya wa 10. Mwanya wa 9 turahasanga umukino witwa rugby. Uyu mukino ukunzwe cyane muri Afurika y'Epfo, Ubwongereza, New Zealand na Australia. Cyane cyane ino mikino usanga ikinwa ubundi amakipe yombi, buri kipe ubundi bifite abakinnyi 21. Ubwo no mukino ikibuga cyose hakinamo abakinnyi 42. Uyu mukino rero ukunzwe gukina muri Afurika y'Epfo, Ubwongereza, New Zealand na Australia. Mwanya wa 8 turahasanga umukino witwa baseball. Ni umwe mu mikino ikunzwe cyane muri Amerika n'Ubuyapani. Uyu mukino ngo ni baseball urakunzwe cyane mu Buyapani no muri Amerika. Uyu mukino niba ushaka ko tuwuvugaho uratwandikira, kuko uyu mukino urihariye, bawita baseball, niwo dusanze ku mwanya wa 8 mu mikino ikunzwe ku isi. Umwanya wa 7 turahasanga umukino witwa table tennis cyangwa ukawita ping pong. Uyu mukino ukinwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni, cyane cyane muri Aziya. Uyu mukino ukunzwe cyane cyane kuri Aziya. Uyu mukino bawita table tennis cyangwa ping pong. Umwanya wa 6 turahasanga umukino witwa volleyball. Uyu mukino ukunzwe gukinwa mu mashuri, ku mucanga no mu marushanwa mpuzamahanga. Uyu mukino ubundi ikipe imwe ifite abakinnyi 6 n'indi ifite abakinnyi 6, ariko bakaba batandukanywa na net. Uyu mukino ukinwa ahantu hose ku musenyi no mu mikino mpuzamahanga. Ku mwanya wa 5 turahasanga umukino witwa tennis, ufite amarushanwa akomeye nka Wimbledon na US Open kandi ukurikirwa n'abantu benshi. Uyu mukino witwa tennis urazwi cyane ku isi kuko ukinwa n'abantu benshi, kandi no mukino ushobora kuba ukinwa n'abantu 2 cyangwa 1. Ku mwanya wa 4 turahasanga umukino witwa cricket. Nubwo udakunzwe hose, ufite abafana barenga miliyari 2, cyane cyane mu Buhinde, Pakistan n'Ubwongereza. Uyu mukino bawukina bambaye ibintu bimeze nk'ibyuma, casque n'inkweto zitamenya ubwoko. Ushaka kwitwara nka football ariko ntabwo ariyo, kuko yo baba bambaye amakaske. Uyu mukino rero ukunzwe cyane cyane mu Buhinde, Pakistan n'Ubwongereza. Umwanya wa 3 turahasanga umukino witwa basketball. NBA yatumye umukino ukundwa cyane ku isi yose. NBA mu magambo arambuye ikaba isobanuye National Basketball of America. Uyu mukino rero ukaba warakujijwe na NBA, aho usanga muri Amerika bazi kuwukina, ukaba umeze nk'aho ari nayo kavukire yayo, cyane ko abakinnyi bose b'ibyamamare baturuka muri NBA. Ku mwanya wa 2 turahasanga umukino witwa e-sport. Imikino yo muri mudasobwa n'amatelefoni cyangwa uyite game ikomeje gutera imbere cyane, ikomeje no gukurikirwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni. Uyu mukino rero nawe ushobore kuwukina, kuko ntago waba udatunze game muri telefone yawe. Urugero PRC, DRC, Football League, ibyo ntago byashoboka. Uyu mukino rero urimo urakinwa n'abantu basaga muri miliyoni. Uyu mukino urumva ko nawe ukunzwe cyane. Umwanya wa mbere turasanga umukino witwa football. Football ni umukino witwa umupira w'amaguru mu Kinyarwanda. Niwo mukino ukunzwe kurusha iyindi yose ku isi. Ukurikirwa n'abantu barenga miliyari 5, kandi amarushanwa nka FIFA World Cup na UEFA Champions League akurura abafana baturutse impande zose. Uyu mukino rero ukurura abafana baturutse impande zose ku isi, kuko uyu mukino urakunzwe cyane, ukinwa n'abakinnyi 22 mu kibuga cyose. Urumva ko uyu no mukino urakunzwe cyane pe. Ngira ngo ni naha dusubikiye ikiganiro cyacu. Murakoze gukurikirana iyi video. Niba hari undi mukino ukunda utavuzwe, bandike mu gitekerezo muri comment. Ntiwibagirwe gukora like, share na subscribe kuri Menya Byinshi. Tuzongera kubonana muri video itaha. Murakoze cyane.